umakhelwane-ke lapho-ke eselimali bonke semkhiphile isiqala semxhokele esibili esemhlaba ngobhongwane ukuthi akafe nje kuphele ngaye. Qha umakhelwane wami uthi ubaba uJaca wathi ngiyithushi ukuze asuke kubongeka abaleke-ke. Usichazele ngesimo sakhe ubongeka esibhedlela. Ubongeka-ke kuyathembisa ukuthi mhlambe leli lihlo line ngoba imthambo yala ithintekanga nganzeka libone kodwa leli linye imthambo ithintekile aliboni. Mhlambe bebejwayele ukuxabana bebenobudlelwane ngithi Bebenobudlelwane bebexabana mhlambe uyaqala ukuyenza lento kubongeka noma ikhona mesho-ke manje ubongeka beselibele nje ngoFebruary ngeValentine bongeka wakuhamba waye eThekwini umfana beseThekwini uthi uma efika khona eThekwini afika mhlaba ngobhongwane funa khona athatha umcamela ambhale la ukuthi nje angaphefumuli ebekumphethe eduze kwakhe wabula nefoni yabo wabuye ngisenefoni ngayolanga shuthi-ke ubevele umthoke ehlukumeza mase kuyibonga lapho sesuyamala-ke phela sebocha lo muntu akekho right uthi uzomkhipha amehlo lokho egcine sekwenzileke. Okay, icala namhlanje umsola kuthiwa uzovalelwa aqhubeka avalelwe ngaphakathi ezomndeni mhlambe nifila kanjani? Ngiyazi ukuthi nifuna ijustice and ukumbona engaphakathi kuyinto mhlambe engathi noma kunganijabulisi but kuyanenza ukuthi nibe ngcono kunokumbona ngaphandle. Ungcono mengaphakathi ngoba nami ngiyasapha niphuma ngaphandle nami ngisabela impilo yami nezingane zami engihlala nazo ngihlala ingane ezincane ezingaka engihlala zabazukulu bami ngiyasaba uma ngisaphumela ngaphandle mina nami ngiphephile. Hello Mzansi, welcome to Mkuso Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Guys, let it flow at the peli. Kune storyless trend akusazenzele xaba nabongika Nxele. So uzenzele xaba awukwazi girlfriend yakhe wayikhipha nemehlo nge-screwdriver because lo girl she wanted to break up with him. Ufuna ukuhlukana naye ngemva kokuthi bathi balapha eThekwini umfana avuke ngabhongane agwaze intombatana amvale ngesicamelo ebusweni kokuthi afa aphinze lapha abulale nefoni yakhe. So uthi girl makabona ukuthi hey lana ngazi ukuthi lo muntu lona uyahlukubeda wa decide ukuthi ahlukane naye. So that's when uzenzele xaba decided ukuthi ambulale kubongeka. So uthe umemgwazile then wabese lapho wamkhipha amehlo nge-screwdriver. Leli linye lizovele kuthiwa ngeke lize liphinde libone njengoba kuthinzeke kwathinzeka ngisho nemsipha waleliswa. And then leli linye kuthiwa linqonywana lona kuzange kuthinzeke emsipha, meaning ngokuthi angabona ngaleli linye liso. Guys, into leti buhlungu bantu that are going through kubuhlungu kakhulu. Men are so abusive nkosi yami, and kubuhlungu kakhulu uma umuntu sekakwenta njena. Imagine nje awusabona emehlweni because of a man. Uzenzele xaba ke uboshiwe kanye
unqatshelwe for i-bail. Yo guys, kubuhlungu kakhulu. So people are really touched ngale ndzaba, beva buhlungu kakhulu. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you in the next one. I am signing out, so goodbye.